Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. Lamso kapan takok te bukok sa suni dopane TV channel night tong nai rokno sung tabok thik phai sok phaija Killa am saiba Killa developer tine photo Deputation Thwr motha sung romani thangwi tongo mai ka tabok na surong wani nai tongka mai ka ne tine o Deputation rothani ba 30 Killa bagma constituency nengoi joto borok no phai bi sok phaija Thwr motha ne adong song mai ka ne tine ex minister boram gana Member Kumar Jomate about highly shocked by Micah Tabak Solay Tongo, there are no man cannot to look, Mike no one is sight of name. Deputation by David Jotana and Hamzakla, take Chovan and Siva. Thanks, Rapture, be seen again. Chile. Blood deputation in Chile. Deputation Sanzagi Pala. Harabagi. Keva Dugan Pada Paya. Chile, all the Tumla is Zagawaja. Sawi Manka. Tine. Killa Division TIPRA MOTHA kaisa birat chini block deputation TIPRA MOTHA hoite o block deputation tu timi simia age brodak tongo tini bishes ke jeng maromani hingke nojot saimano TIPRA sarkar BJP sarkar je hare chini TIPRA sarokno TIPRA rajyogo thongui tongkha bishes ke chini kokboro roman script abo chini 50 বছর সিগাং abo जों आन्दोलन खायदोंमोन abo chini core issue abo जों kaisa deputation নাই through BDU to the chief minister and governor te kaisa chini village committee 2 বছর লাই থাঙ্কা tak point borok village committee borok nini election khaiya ablai durbagyo kono desho mahingya kho Tripura rajyo betikrom joto election ngoi থাঙ্কা State government assembly ngi thanga ADC ngi thanga municipal council ngi thanga jot election pai thanga kintu ADC bile election ko borok kataroi tongu omon boren uddesho de tini Tripura sarokno unnoti khai na ya borok jodi si ADC bile election khang khlai jeng rang mannai sarkar bai dong jeng rang mar honai abonu katarona bagoi BJP sarkar especially Tripura sarokno deprive khaina bagoi bonchito khaina boi borok 2 বছর লাই থাঙ্কা tak point borok election khaiya obon kade proman je borok samane sabka sat sabka bikas obo kuno othongmaya sabka sat sabka bikas gai equally nin ADC village binaidi tangi ADC village election khaiya obon borok sabka sat sabka bikas samane ab jumla am tatal tai bela important chini core issue chini Tripura Mothani shisho netarok chini Maharaj Pradar Kishore netritwe Delhi thangui tong borok Delhi ko borok salainai kok salainai chini core issue jeng to saiman chin nahar mongkai jo chin long lasting ni bagai jeng getar development jeng statehood dabino tui jeng salainai o tin core issue kintu buskango je jeng nang tongmani especially village committee election kok borok roman script abno busing ma sanai tini jeng khnanai sare ro jeng khobor mannai ang bus ang khanaka je sare 6ta somoyo borok opponent makha chini bobagara ano sauka sara 6ta go borok kok salainai home minister department home minister kok salainai tei borok kabangma borok discussion bising tei borok tam khaine khaya borok tuna sahonai tabo chini dottono 10 jon tini session eta Delhi thangjak ang phaya kok saka borok 6:30 somoyo borok home minister malainai tei aran officer borok malainai tei borok detail borok salainai borok nanghangka borok teibu dialogue khlainai mobile se paya dialogue teibu tongkho boni bag ang khakao chini Tripura Mothani movement chin hormung tabo jeng pogyakho sara Tripura borok saimano je chini Tripura ni Maharaj netritwe takphano chim borok je intellectual group
শিক্ষিত সমাজ কর্মচারী সিকলা ইউথ ছাত্র যতनो চিনি মহারাষ্ট্র হামজাগো চিনি পার্টিनि হামজাগो जों नुखा टुकटाक चिनि ग्राम रग पारा रग बरक मास मोसु चिनि बीजेपी हाब दंगो चिनि तिप्रा मथा राय रक बा निनि जेबरक ग्रै बरक रक अब कुनु बेपारिया जों साइमानो 90% बरक जों थानाय इलेक्शनाव प्राय 5 लाखनि ऊपर जों बुथ माखा तिप्रा मथा 5 लाखनि ऊपर जों बुथ माखा 5,000 थाङानो 10,000 थाङानो किन्तु साइड बाय साइड जों कुनु दं गोबां माथिनि मथाव बाहायनो नों खुवाइ दङ सिमना दङ गोबां बर हाबै दङ चिनि मथानि एकजन थाङाखैलाय आं बैनि पार्टिनि बरक 20 जन जोंनो फाय हाफायो আমার কোনো ব্যাপারিয়া आं अबनो तिनि आं बेलाय खुसिंखा अर तिनि किल्ला ब्लक चिनि तिप्रा मथा ब्लक डेभेलपमेन्ट लिरनाय चिनि ब्लक डेभेलपमेन्ट अमन उद्देश्य चिनि गेटा डेभेलपमेन्ट दाबि तंगन तंगो साइड बाय साइड चिनि मोस्ट एसेन्शियल जोंना बेसिके तिनि बीजेपी आईपीएफ सरकार जोंनो थों तमानि कमथि कारण बर विलेज कमिटि इलेक्शन खाया बर ब्लक बर चेयरमैन चागै बर एलेक्शन खाइ तंगो कारफन खाइ तंगो जाते चिनि आसल चिनि बरक रक ग्रि रक बर बान्दै तंगो ब्लक नि चेयरमैन चागै ब्लक चेयरमैन तो नॉमिनेटेड छी सिलेक्टेड छी बर कोनो इलेक्टेड या बर कोनो पावर सिकरै जुरे चिनि एडीसी इलेक्शन बीसी इलेक्शन इलेक्टेड खायखाय चिनि पावर नाय अब बर किरिगु नाय दे बनि बागै तब सोत्तो तिब्रान छरक तमा वानसा तिमा तिब्रासा जे एडीसी तंनाय रक इभेन बीजेपी तंनाय रक भाइनो ताव डिप्राइबिंग तंगो अमन बागै जों तिनि सारा तिब्रा राज्योआव जों माहाय खाय तंगो आं खागागो तिनि सरकार माने बीजेपी सरकार इमिडिएटलि बर कन्सिडार खायनाय चिन दाबिनो सुर किल्लाया जारा जागा जागा जों ता मुभमेन्ट चलाय तंगो जों ताय मुभमेन्ट रागनाय तुलुक जों ताय मुभमेन्ट क्राक खायनाय आं खागागो चिनि तिब्रा बरक रक सिसाबायदि बुजिबायसिदि बनि बागै आं जतनो कयनाय तिनि किल्लानि बेसेबां आं बेलाय हामबाय मारो अर तिनि हाजार हाजार बर कुथुंजाक ताबक जों ब्लगाव थांनाय डेपुटेशन होनाय तिनि मेमोरेन्डाम साबमिट खालायनाय के तिनि फाइनाय आं जतनो चिन कर्मी रवनो तिनि वारियर रवनो आं हायनो हाय तिप्रा मथा नंगै